يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falme ya batika izai manaraka anzau fanda na zau. Nena cika risaka situation la ifata izai lena ri fangina. Situation la ifata izai lena fangina wote cika mangina ni situation la ifata yu la sa ibada la sa fanumpona ay la sa tumbucho itombuntani ay tumbucho ko anakocha. Inna situation la ifata yu. Vana lena mnazanwe fangina chika amnifutona ulana kirei mirisaka jeva chika la alwali abu walid naftan pamna sallallahu alayhi wasallam izni laza fawi ya muhammad atachao ni famna nyenozei fa awasa fitadia vanozan vivavi zu umezane vivavi ano ngin pamna sallallahu alayhi wasallam tandin izbugombo ya laza ya muhammad izkuwa fano vanon ni anomtena no pamnan zei nuhuni fileino fabi mali hula mula amezane harina no nangin pamna sallallahu alaihi wasallam sintil ani laza fatelize ya wata ya muhammad fano vano zavata jabiu ilaino harina ilaino vunalcha simanin zema ngatika konseyamno mangatika ibtamno alwen mano zava ay pamna ntika muhammad sallallahu alaihi wasallam izi sina mali ntandeni na vita yasakana nte pamna sallallahu alayhi wasallam vita yasakano abul walid na mali zai ya vita naza pamna sallallahu alayhi wasallam tamnaz namaki ayan awana tibukmas na alquran hamim tanzilu min arrahmanir rahim kana maana ti ninu afata bakam allah subhanahu wa ta'ala bi inakinaka ibindafuhu kitabun fussilat ayatul qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun nambari Allah ti buki ay manazava an detay li Qur'an ti amtin arab am li ul zawi ya'lamuna ma fantata buku Allah lazam zawi bashiran wa nadhiran fa arada aktharuhu fa hum la an lazi ay ti bukti navi nan mi vovota ay naftanta fa ankabitan ul zani la yasma'una yasmihin zabata zayi لذا أبا الوليد نلنتا نزنا فتكن تنظر فالنا صلى الله عليه وسلم أيزن تنفبي يا محمد أمي فنتشيك أنو منجينا زي فتكم زي لسون زي فتكم زابت زي فوصل نكري مريسك فالنا صلى الله عليه وسلم تندل أتاي تسميتامناز فإذن تندل فيتا يسكنولي زي فونينو نمال فالنا صلى الله عليه وسلم أين بين علماء من ابتدى فأنساسا فحللانا نيني نفانجينا سنين في تنتينيسن أي أنساسا تابني فنوفتيكا زن براتيك سياسانا سيفا فايتانا زابتا زي أي نمباني جون غوتمان بسيكولوجو إذن لازا فابي ولنا كريا وش ولنا كرنا فكتنولو فلانا فابي ين نمباني كايا بوازون فيزنا amnirisaka tsetsenino sabin koza kaye manamba fabe ano manambulpena tetse kwana nazan tisdikani fana yisakano fona zani manandanda mzabti zezan vanalwen vantika tsazotozan manapaka yisakanul ayni faro zeilena fangirana amni futona we ano zani siman na falana mzabtsana krei wote na mafanta fayina siman na falana mzabtsana krei nano zanan fibuyona zani o kazan mangine wata zabta de heci kazan tace matet kazan lewulu iza tin fivrier zan izma chapa fawe je suis présent zaune yeto nani za tsamo kai tsinaka kwa atai tsiman na yet zan fa ispoza milaiten baka izla zena fawe iz ta tin fivrier never possible zetenin zai possible zani manapa tsiman na valeur ni possible man poda fa fivrier ni sul kazana tin fivrier be easy ten fan vokato ifs fan vokato is bukom bulan tin ko fawe ha ifs na zai bulan pina ko ifs zai bugo possible ko ifs zan mampuda fa alozan mangin wata cika mangina futona yin ulum tin fawe ha izina kona muka ifsa ni cika zai fa zai fuzantin
tuzetika mteni boko tentika zany tsy manana valeur tsy miboaka tsy mipetsika mitokoma izy ay ny fahatelo zay ilaina fahangilina zany amin'ny fotoanatsika tezitra le atsika zany tezitra sainatsika tsy miasa ohatsy zany tsika tezitra boko tsika na misy resaka possible zany misy conséquences bevata afaran'ny zavatra zay ide ohatsy tsika zany tezitra oka tsika manginy fa le atsika fa miala tezainatsika eo amin'ny fotoana zany tsika vola toko vomino vao moka hevitra vao miresaka vao manambaza amin'ny zay tsy diatsika ohatsy atsika meloko zany atsika dako tonga be miteny misy conséquences ny zavatra zay satria saintsika tsy to nampiaratsika amin'ny fiatsika izy tsika boko zany maneno na marefaka mare naniny zany amoka teny zay ay ny fahaefitra zay ilaina fahangilina zany ohatsy atsika amin'ny fivorivorena fipitsana miaraka amin'olona boko zany atsika zany nino misy olo zany mety mifosafosa namana mety miteniteny olo atsika zany tsy tsara amitsika zany miala am'le fivoriana igny na zany atsika koa io zany alohantsika tsika manginy tozay tsika miteny boko zany possible tenitsika igny zany mampidiky tsika atiny asarotana amin'ny andro zay ipodanatsika amin'ny tompotsika Allahu subhanahu wa ta'ala نلاش تمسك الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تناماني زي زابس زي تنين زنا كولومبيلنا مس أنجيل تمنش منوع زابس زي زابس زي تنين تيكا نتاز نارات بيت تمنش تيكا أمنان زي بدنا تيكا أمني تومتيكا كزاني زان زابس أنا كيف تيو إلى نتيكا زان فانجيل نبان ابن عباس نلين لنازين تزوم لازم الطواف izbokon laza fa lela miteneny teny tsara anao ao nanao zany mangesitra fitenianao teny tsara mety mitarika anao anatin'ino anatin'ny hatsaraina raha fitenitsika zavatra efatra aby io atsika koa miteny na mba atsika koa misy olo miteny tsika miheno raha ohatsy zany atsika nino tsy manana hevitra tsisy hevitra tsy talentatsika zavatra spécialité tsika na tsika tokony manginy fa tsika zany tokony miteny amin'ny fotoana iny ay ny fahatelo amin'ny fotoana tsika tezitra ay ny fahefitra nambarantsika zany hoe ilaina ny fahanginina amin'ny fotoana tsika mivory ndraiky olo zany misy olo miteny ratsy n'olo anankiray atsika tokony miezaka manginy ary afitinina zavatra jiaby zay tonga amin'ny Qur'an mpaminao sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir zay olo min andfaya ndraiky nino Allah subhanahu wa ta'ala falyakul khay aw yaskut oka izy teny tsara na izy anginy dikan'izay zany zavatra ilaina amitsika zany isika tsika moka teny aloha zany mandiniky moa vitena bokako ty teny tsara sa teny mety nino itonga conséquence anamare na itonga conséquence amin'ny vatatenako zay ny lesona atsika niany mangataka mitombo Allah subhanahu wa ta'ala ankamahivina amitsika zany amle fitenenina zany teny tsara zay wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh